Hey bafowethu, hey yazi ngomhla ka-24 December cishe ngavalelwa phela isipiti ebengihamba ngaso. Okay, ngoba kune-meeting vele beyivele siyihlelile nobaba uMtsipe. So ngokuthi siyabona ukuthi unyaka uyaphela vele isikhathi siyashaya. Siyokhuluma indaba ye-business meeting. So bekufanele sidibane eSandton kahle mhla ka-24. So bese ngithatha iFerrari. Thatha iFerrari ngivaye ngayo mina ngoba la eWitbank la engikhona njengamanje eBenfleur. Khona iFerrari, iPorsche okwamanje neBenz. iBenz bese umama nabantwana behamba baye emall ngayo. Bese kusala iPorsche ngoba iGT6 yahamba nje early maqala uDecember ile plazini lami eKZN ekhaya ukuthi ngangifuna bethenge idip kahle kahle ukuthi ngoba beqala uDecember besidipha inkomo izilwane siyigeza kwashwa amahashi imithi. So ilokhu ngana imonto yiyo leyo ebeyirathi ukuthi ngasebenza lo msebenzi lo yabo ngoba le enye iBM ihambe no sis lo sinceda ihelper yethu lokhu ngana i4th range double cab sayinika lo bhuti lo osisizayo nayo cleanayo la eJardini ukuthi naye khona ngoba uDecember ibhaki for umuntu wesilisa yabo uzokwenza ezinye izinto ngoba mina le enye ibhaki ngihambise ekhaya ukuthi ngabafakela imali le ngibafakela yona u68000 ukuthi bethenge lo Vols mhlambe ngaba u1.2 1200 meters yabo bekhone ukuthenga lo nyama leyo mhlambe alawo makheji lawo mathana bazowathenga yabo for ukuthi kudliwe ngoChristmas kube right. Leli plaza ngokuthi nalo likhulu belu 160 hectares. Yeah, iplaza lengathenga nalo ngo36 million. So nje kubhizi yabo. Ngithatheke lokho ngale le Ferrari yabo isipiti ebengihamba ngaso ngeke usunderstand. Ngeke usunderstand isipiti ebengihamba ngaso. So qhamuka amaphoyisa omgwaqo. Hawu, phoyisa angivala so. Hawu, nami ngiyabona isipiti engihamba ngaso shema sikho right. Ngixolise nje hawu half ground bangazi ke. Kusho ukuthi bayangazi ngenhlahla ngithola abantu abangazi yangathi bangazi ngithola abantu abangazi. Hawu half ground question kini. Isipiti esingaka ndoda. No, hayi yendlula mfowethu ngibaxolisa ngithi bahlonisha ngiyaxolisa ngiyazazi bathi nginephutha ngijahile i-meeting so but no siya understand umuntu obusy vele manje amabhizinisi so khuleka ndoda akusetshenzwe ube safe yabo. Ngishaye imoto bese hayi nguthi bacele imali bese mina ngokusuka kusothandweni ngibanike i26k ngoba bebayi2 ngithi mina thengani ikholi la bethuka yabo ngithi mina nokhululekani bekani umoya phansi put down the oxygen thengani ikholi la uthi kanjani straight cash and carry. Hawu bebonga nje kakhulu ngoba bengiphethe cash yabo ngoba ku December vele cash bayasebenza kunabantu abacela imali nani because mangizotransfera ngiyasokola ifoni yami ayikwazi ukutransfera imali engaphansi koma 20k yabo ngayisetha vele. So mangizotransfera since isikhathi ngiyasokola and ikuthatha isikhathi ngo ngiyiphethe nje ngoplastic imali igcwele nje ku December ngiyatravela nje nani ngidibana nabe emamoli mhlawumbe naseulisi ngifike ngibathiphe lo muntu ongisizayo mhlawumbe nge7000 mhlawumbe labanye ngibane 1kk abasebenzi bonke ulisi ngoba ngiqale nakhona ngathenga lapha mangifike eSandton before ngiyobamba meeting ngathenga ikhekhe lapha iRed Velvet. So nje kubhizi bafowethu kubhizi hayi kancane mina angifuni ukunikhohlisa ngoba lo mshini wami vele into ebengiyiphuthuma kakhulu lo mshini wami osemine ngoba sibhizi ngama-mine nobaba uMtsipe. Lo mshini wami osemine banginika le mali abanginika yona angikho happy ngayo. Akwazi ukunginika 3 million ngenyanga umshini ngapha kufuna iservice yimi kufuna ngibhadale operator mhlawumbe 250k yabo i-diesel mech iqashwe yimi. So nje bafowethu sibhizi kodwa nje okay alright but it's fine straight cash and carry out kanjani kuyosindo wafaka bona abalekeza na kuyakusiza ukugula ncane vele uzofa unyaka ube muhle bafowethu siphileni.